Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik hujlorabhamti. Aski alwakipan, munathilanaka kuyakanaka, aka sábado vilta cantatinste, maiko timpiwa, arrumtanipusma Señor Jesucristo en su tiparo, humanakan hilatama hermano Lino. Kamis con jamakisiptasa, hila kuyaka, kao kachakanakanteh istapta, Dios humanakar bendispan, con jacoseseñas humanakampe, aka medio toque hiktaseñaj. Diosan aruna kapa parl taseñataki. Diosan aruna kapaj hakañawa. Diosan aruna kapaj bendición aponiwa. Más que todo creyente hilanakataki kuyakanakataki. Ukatwaka radio Tercer Éxodo oxatokej. Sapa sábado wilta cantatinaka. Apasingtan Diosana Viñay hakañ arunakap. Ukamaj Diosaj bendispan, akalwatanste montanwa alajpash Diosauquimpi paraltaseña, oración toque. Oración toque, Diosauquero makat oañani, licencia abst oañani, akarradiona upan arunakapa paraltañataki, komaj. Sitejomaj arajtajastaja, Naya chica Diosat maitasirakim akalwatan. Señor Jesucristo, Dios pagarsnawa akaorasana, graciam toque, munasiñam toque, maiko timpis permitista, akar radion hikatasiñaja, human arunakama yateañataki. Con hamtej homaj sabjista, Evangelio de Marcos uka qilqatanja, sarabham yatianibham, aka glorioso Evangelio taqe hakirinakaro sasahumaj, ma mandato haitawayabjista. Ukami panwa kitinakatej, umaro iaosqapusmaj, kitinakatej, aka glorioso Evangelio chuymana kajar katokapj kitinakate Jesucristón velapam parekatapj hupanakarohuaktapjeto siempre yatiaña taque hakinakar ukatwa Señor kalwatans porintan aka micrófono naira kataro qollanaronakama arsoñataki yatiañataki taque isterinakar. Seguramente istapjeu pastoranak, istapjeu diacononak, istapjeu creyente hilanak, creyente culiacanak, creyente huaynanaka, creyente tawakunak. Chitinakatej aymarlajra para el tasipje hupanakaj, diferente lugaranakan. Señor, bendistam taque ukawanacamaro. Permitita kalwatanj maqawqa textunaka leitaña santo librom taipit. Ukarona kamjar humaj bendist abjeta nayarosa kamarak istirina karos. Nayasti simplemente ma instrumento kwa usktaseja uma ukuptata amoyoxsa la caja enteramente.
Ukamsasao Señor Jesucristo mait asma, Collana santo, 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 bendito sutimaro, ukamapan. Ukamapan. Dios ay bendispan ukamaja, ukamawa kaltawaitan aka programa, akalwatan. Kanira Dios anaruna kapit kasinste, munaki puntanwa siempre, hilata nakasaro, kulyaka nakasaro, arum tanya aka radio tpach. Aka orasan ha montano arum tanya, hilata Simon Huanca. Kung hamakistas hilata, Huancane lugarana, Perú. Humaro arum tansma hilata Simón. Kamaraki Esposamaro, Culiaca Rosa. Kamarak wawana kamaro, takpach familia, Diosak bendispan humanakaro. Ukamaraki Huancane lugarana. Aymarat para asiri hilanak Culiacanaka. Kau kanina kateh istapkta, humanakasa arum tatap karaktanwa, aka sawado wilta kantatin. Dios humanakar bendispan. Ukamarakiwa arum tañ monaraktan aka alwatanja hilata Fruelan humahal fata pone istatah ke radio Tercer Éxodo. Dios humar bendispan Fruelan Quispe kamarake esposapa Kuliaka Amrosia tanto wawanakapa takpas familia Dios humanakar bendispan kamarake take kitinagateh humanakah Diosar servipta Hasana Grande ukalugarana hilata Román Jupampe junto Dios bendispan humanakaro ayu kamaw arum tanipusma takpacha Diosar serviri creyintinak saranta sipkakim Jesucristor servisa kunaska ukis paschi kunaska ukis utpan Diosan aropaksiwa creyente nakatakih taki kunas askita kiponi ulorasiske con cosiñas kumaj Dios bendispan kamaraki monaraktan arum tañaraki istap gestua Perú batallas ukalograna batallas hisa pomatata alay toqina batallas comunidad hilata Aparicio Dios humarok bendispan humas arum tatarakitawa takpacha kitinagateh aymar para el tasiri hilanak kuyakanakaj uka batallas lugaran chisto hupanakaros arum taraktano ukamaraki Pumata Pueblo Libre Kuliaka Secundina humas arum tatarakitawa Dios humarok bendispan ukapasparaki hilanaka Kuliakanaka kitinagateh istapta hukamplo garanakana Lampa Grande Lampa Chico Perú Dios ahumanakaro bendispan Tukina lugarana ukamaraki Tukina lugarana hilata Eusebio Chara kun hamakistas hila humas arum tatarakitawa sartapiñani paraktañani hiwasanakahiyatan Diosan arunakapa iwaktapon istoa Diosaro servis cañasa kunaskau kisutpan arum taraktanwa irujani lugararo Isa hilata Gómez familia Gómez humau arum tatataja kamaraki esposama takpach familia Gómez irujani lugarana Dios bendispan familia Carazas humanakas arum tataptawa Dios kamak bendispan aya akalwatanja arum taraktanwa Gilas Culiacas Masucruz Bolivia Comunidad Masucruz takpach iglesia ro arum tatanja hilata Carlos umas arum tatarakitawa chamanchtasim hilata ukamarak takpach familia
hilata Edwin, hilata Diego, umas arum tatarakitawa. Dios ako kamak bendispanaya, akalwatan kumawa arum taraktan. Diferente hilanakaro, kulyakanakaro, kao kanakanka istichisto, taki humanakaw arum tatap, hermanos. Ukamaja, Dios anarunakapa leit asiwainyani, pero antes muntanwa makochumpe mayupay chabimpe alakpach Diosaro yupay istawanyay akaradiot pach. Dios akochonak taipin hakija, alakpachan angela nakaw yupaychi, mientras iwasan nakakaurak ng tanja, waktarakistu yupay chaynya. A ver, hilata operador humakus taway may makocho, ukampi Diosaro yupay istawanyani, Janira Dios anaron ng kaplitas kasin. Dios bendispan. Dios aukisay bendispan, ukasuma yupay chave ochor.
Hisa. Suit asktanwa. Señor Jesucristona. Hiwasana carro aptjañapa. Suit asktanwa. Take Señor Jesucristón Wilapampe Harekata Kriintinakaj. Diosaj Haitawa Istoma provincia. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, canhischist. Nayak Sarasco. Wakistani. Utaistani. Masuma uta. Ukatkut anih. Kau kang tenayak ukang kapkanya mataki. Kut ani ukat apas kapkam sakaya. Isa. Uka promesa Dios ajaitawa isto. Evangelio de Mateo 24 kan sarakistoa wilapkham urapkham. Aniyat ktati akat hamatwa. Dios ajutani human han amoyat uro. Iwakt istoa unchukis cañas. Suyas cañas. Dios bendispan. Humas tijila, humas tikuliaka. Suitas karaktate. Unchukis ktati. Velas ktati. Anung kakarum tas kaktach. Karhas kaktach. Haniki cham tas kakt. Hila kuliaka. Wakisi usuy añas. Wakisi usuy añas. Dios aja. Nairiri hutabipan. Qilqatan nagarham hutaway. Kontej acá. Semana nakans. Mundo interon amtas. Semana Santa. Y montano humanakampe kalwatan para el asiña. Semana Santa. Aymana sata hachuro naka hayukam no. Kuna sukana kan pasana. Kuna nakas lurasina. Walhanio solamente están Semana Santa, Pascua, hayukam. Pero haniyat tanti kuna pones pasan. Uka Semana Santa, Pascua, ukan kunus lurasin. Munat hila munat kuliaka. Allah pacha kapas lortir diusawa. Akaura qin sikun qil qatarjama. Kontej profeta nakaj qananchanina. Mirq testamentonja. Abraham chachasa. Jacob, José. Tanto Isaías, Ezequiel, taqi uka profeta nakas. Profeta sanina tiki hutaniu ma Mesías. Ma Mesías. ¿Ve? Uka qilqatan karhamau. Señor Jesucristo jutawaya kaoraquero. Uka topaja públicamente oíste. Jordán Javerán. Una pachatej bautisiri Juanaj. Walja creentinakar bautizas kan. Ukaro presentas, Señor Jesucristo. Dios aja, profeta para oponer uniste na irakat. Haniu pach kiti pastoran oficina paros purkit. Haniu kiti fariseon oficina paros ni iglesia paros ni denominación paros purkit. Ukatimpon huali hacha religioso chachanaka. Teólogos chachanaka, qilqirinaka, intérpretes de la ley kanaka utjanj. Pero Dios ajaniu kao quiere los purkit. Ni kitin iglesia paros lektkit. Ni kiti pastoran oficina paros sarkit. Dios aj presenta seu profeta paro. Porque ukao Dios an plano paj, Dios aj ukampon trabaje. Ukatwa Amos Lebron qilqtata profeta Amos supan libro pan. Capítulo 3, versículo 7. Amos Librón. Profeta Amos supajsi.
Diosaj haniu kons lurkaspat han profetampej. Diosaj nairakat profeta ro hananchi. Arona capa, profeta ro unste yati. Gloria a Dios. Ukamao nairiri jotavipan, primera venida ukan Diosaj presentase profeta paro. Juan el Bautista. Jupascanua, precursor de la primera venida. Ukatopaj kalte, públicamente, japaj renot parlaña, jespia señat parlaña, Israel marcaro, porque jupaj Israel rojuti, hebreo marcaro juti, jupaj lorawayiva señales y maravillas, huikonak kolle suchonak sartai, jiwatanak haktai, sabinuru tukui, ma qawqat antat, ma qawqachalwat, fichqawran haqiru multiplique. Upaskan wataqi chamani, poderoso Diosaj, hanchiru tuktat. Jesús sutini. Pero kunapachate jopaj katoque, collana jayo, unción. Después que jopaj bautizas jeucatj, entonces upaj ukapachawa ungido, Cristo, ve, upaskan Mesías, contej profeta nekaj palankan, ukamarjam upaj, pokaway, Diosaj pokaponi arup, aniu Diosaj kariscaspat, contej arsoj, ukaroponi Diosaj pok. Hayukawa, kim samara ni chikatan ham, tiempo yast porina, Kitina katej ajitan uka tiempun. Diosar uint abhanyapatak. Diosan aronakap ist abhanyapatak. Diosar katok abhanyapatak. Ihupa chica. Uksan aksan kananjanyapatak. Glorioso evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Hupanakampi. Tunkapayani arkirinakapampi. Ukamau, Diosaj, taque lugar anakan, hiskamarkan, hachamarkan, kaya Palestina oraken, Diosaj hananchaway. Mayoría uhan amuikit, mayoría uhani katohkit, hacha iglesianak, wal hamar creyentinak Israel, hebreo, marca, pastora nakapamp, sacerdote nakapamp, linaka, yathatat chachanakam, aniu kitis istkit, kitis amuikit, upanakaj más bien, envidias en kaltap, hiskachan kaltap, sutichan kaltap, akaj supayan hiliri para kisa, kaokhanra kakas tiatikpach, anihiwas chik istudikit, ma carpinteron wawapau. Taqiu kanakar sub. Belzebu, supayan hilirip. Ukam calificap, uka tiempo teólogo chachanakaj, uka tiempo creyente nakaj, uka tiempo Mesías suiri nakaj, kun hayakiseñas. Semana Santa, niau Pascua, pasenin nakau paltani psmach kaukats kaltani. Ukaj Egipto marcat kaltanej. Pasir el itantan pasir programan Éxodo Librón capítulos 12. Ukatwa Israel marcaj amti marat mararo. Uka fiesta de Pascua. Liberación de Egipto. Ukupanakaham tapje. Y Pascua ukanste. Upanakaj siempre ponía sacrificapje ma cordero. Gloria a Dios. Entonces uka oronakau hakachasenin kunapachatej Diosaj orak kan ukaj. Ukatwa hupaj. Apóstol nakapamp loraraki la última cena. Kepa mankabe. Ukampis chaj upau kambi uk kun hamatej paserina kapalt anipos. Haniu chaj ma hanchi
orco oveja qit hanukaste upapa espajeo verdadero Cordero de Dios. Upajeo Cristo. Ukatwa upaj presente como símbolo. Anta upajseo akaj cuerpo ja huma like pachkat. Ukaroj ukakupan vino. Ukaj representar aquí no Dios axio akaj vilajao humanak laiko huartat. Huchanak harekatañatak, gloria a Dios. Hayu kamau, y hasta uka Semana Santa, Jesucristo sacrificio loktaseñap orunakaj, ukao pascuaj, ukao orunakaj por enjan, y hasta pasir domingo kamaj, domingo de Ramos, mundo entero amte. Upaj, reyens reip kamau, Monte de las Olivas ukat, Jerusalén marcar mantan tawai. Kitina katej upar kumpanyapkan chachanak warminak ukanakaj. Realmente ajlitan Dios toquet. Diosar kumpanyapjanyapatak apostolanakapampe junto. Upaj rien riip jamao Monte de las Olivas ukat Jerusalén marcar mantawai. Haniu ma autjat. Haniu konakasta movilidad. Ukats hanukahopaj ma asnithat. His Hokaseñapan wa kuntej Zacarías profetaj arsunkan. Paispa diosao Zacarías profetan la captokej arsun hatayn. Según Zacarías capítulo 9, versículos 9, ukan qilqatajsiwa. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ukajay ma profecía. Acá qilqatar jamau diosajichaj. Monte de las Olivas ukat. Mais asnit jar silhatat. Rin ripaj. Saraktan. Oh, walhaninakaw, tantaistasip hupachikaj kwat qochopje, usana kosesipje. Kokanakar makatasin zamanak kakarapje ukanakaw, ma alfombra kaspas ukam hantakupje, ukachek reej pasañapatak. Mantonakapwa absusipje, ukat hupanaka hantaktapje orakir, ukacheka rein ripaj pasañapatak. Ukwalit tanj, Mateo capítulo 21 kanj. Versículos 8, ukanxiwa, la compañía que era muy numerosa. Kaukhanikikan, inaspatakachin, inaspapatacachin, akanxiwa, walhaninu, compañía que era muy numeroso. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, gloria a Dios. Con jamás rin ri baroch kato kaphan, akachachanak akawarminak, hupanakakiw unyhaphan, hupanakaw yatiphan, riis katap, alakpach akapach Lord Dios atap, upaj pokas katap kontej, profecía nakaj nisan, Zacarías profetas arsonin, ukakil katarham pokasin, upaj, Jerusalenan mandaran, ukampes, kitinakatej ukahacha, denominaciones iglesianak, fariseos, saduceos, pastora nakapamp, sacerdote nakapamp, upanakas tehaniuk amuikant ni uñikans, ¿ve? Upanakaj más bien isktasin kitira kakast. Oh, Jerusalenan tantaistasiphan, Pascua fiesta amtañatak, uksat aksat. Walhaninaka ukan kaphan. Teólogo chachanak, sacerdotenak, sañani pastoranak, evangelistanak. ¿Ve? Creintinak. Kamsaphan supanakaja. Akan hasiwa diosan arunakapaj. Versículos 10.
Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 10 ukanxiva. Entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Oh, Mark Pachao, yast maicht asip. Kitira kakast. Kitia kira kakast ashat silhatat. Ukat yast uparoh vivap. Usana sas. Kititik diosan sotiparhut kisas upanakak. Ukan ohop. Kitirak ukast. Kun hayakis kinyans. Ukapais pa historiao repetis sapa tiempon sapa edadan. Porque Diosaj sapa edadanwa. Kitani ma mensajero, apayani ma mensaje. Tiempo pataki, hora zapataki. Ukampes, kitina katej ahlitak, uka oran, istap patak, katok patak, diosan aronakapa, ukanakaki ukatok. Pero los demás, mayorías ti, la rosiphiu, mayorías ti siu, kitirak ukast, kunarak ukast, kaukats mischun, uka aronakaj. ¿Ve? Entonces ukamawa, Semana Santa ukaj, ya está callante. Domingo de Ramos ucampe. Rin ripa Jerusalén mante. Exactamente Jerusalén mantasen sti, upaj mantawayiwa temploro. Cualquier templo de Jerusalén ancan. Salomón chastok lord at, utaist at. Oh, hichaj ukaj, kun jamans. Acá en Biblia siwa, Mateo 21. Versículos 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Él les dice, escrito está, mi casa será llamado casa de oración, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Un jaukaj yakis kayas. Asnithat sillakasin apóstolo nakapam hitina katejopar kumpankan Jesucristo mante uka tabernáculo uka templo uka romantaran tawai uka tabernáculo uka templo uka stihupan utapano hisa hupatak utaistat oración lorañut Diosar kochonyot, kaukante garo nakapaj, parlasis, kananchasis, ukatak utaistatan, pero uka tiempo creyente na casti, tukuy haphatay na ma mercado, uka templo mankan alhanyanak, ubija alhanyanak, palom alhanyanak, kolki kamyanyanak, tarimanakas uksan yas suma armandat, kun hayakisinya sukaj. Hakeh alaponiw chusarstatain, creyente na kaj uka tiempon, haniw respet hapjant. Ichoro na kam, ichoro na kan hualja iglesia na kan también, ukaman kanakan hakej, tutuk na kas, ukaman kanakan yasta. Hakej, man kasisk, mistusk, mantask, ukanakan kuna libro naks alhasipk. Ve, ukapa ispak, ka tiempons ukamarak, ukapa ispa aka tiempons, valja iglesia na taipin, Dios anotapahan respetatakit. Señor Jesucristo, te hopagma chico tikatun ukampeo asut iskam kal. Alis payan uka palom algerinakar, oveja algerinakar, tarimanak sias liutawayan. Mistop hamakat. Hopag uka orasak ma diakono kaspas ukam. Komachuskan, ordenaruskuskan utap. Ukat hopag sawayatain. Kail kataw. Utajaja, oración lorañ utaniw. Kail kataw, utajaja, ochoñ utaniw, Diosat maisin utaniw. Humanakasti, ma mercado, luntatan. Utap tukuyap hatataj. Mistop hamakat, hayuk hamao Señor Jesucristo, kal alispay templot. Nos parca ñajaya. Hisa. Ma iglesia. Dedícate a Yeh, ma tabernáculo, ma casa de Dios, dedícate a Yeh, respeta ñawakis. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, ukanxiwa. Jehová Diosao utapanki,
Jehová Diosao templonki. Takenes alect apja, respet apja. Pero Cristo timponste. Diosan otapajanio respetatajante. Mercado roto kuy hapjatain. Ukao pase acá timponja. Acá tukuy timponja niu. Respetatajit. Hisa. Kun hamakiskis humantan tachawimaj hilat. Kun hamakiskis hilata pastor human iglesia maj. Uka poseperka humaj diostak. Preparta, lokta, didicta, kun hamakischaj respetataski. Diosan otapaj wakiseo respetaña. Diosan otapao sasakay lokta tachej. Entonces utjaña pao respeto porque Diosaj sapabes tantas tan soteparoja ukaj ukanga peniu. Porque jopaj ukam siu. Mateo Lebrón capítulo 18. Juan ukaj Mateo 16, 18 ukan hischist. Ka ukantej panenis kimsanis tantachatap nayaj ukan siu. Setej Diosan sotepar tantachastan panenikis kimsanikisa Diosaj iwasta ipinkiu. Ukat wawakis respetañ. Ka ukantej tantachastan ukanj. Ukamat Diosan bendicionap katokañ. Pero aljaninaka orasajan respetjet. Munat hila munat kuyaka kun hamakistas umaj. Hilata pastor kun hamakistas. Diosan otapaj respetataskit. Hayo kamao Señor Jesucristo ka tiempon. Takikonas ordenar uskun. Ukampis. Hitinakatej hilirinakapjan ukatimpon sacerdotes. Pastoranakam. Teologonakam. Iglesia aperinak. Ukatemplon kochorinak sacrificionak lokterinak. Hupanakaste tzapjatainauk. Kuna autoridad ampestaka kanak lortaj. Señor Jesucristo rojo. Anio panakaka apkant. Pero Señor Jesucristo te sascano. Keil katao. Nayan otajaj. Oración lorañ. Otaniu. Dios hace un nayan otajao. Mi casa. ¿Ve? Escrito está. Mi casa. Casa de oración será llamada. Mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Ukamao Diosaj, rungante, ukat Diosaj al komachi, taquikonas ordenarosco. Permitmay acá tiempo Diosaj ordenaroscuñap. Tanta chavinak, iglesianak, tabernáculos, kamarak chuymasaj Diosan otaparakiu. Paispa Dios. Paispa koyanajay, permitma que taquikonas ordenar oscuñap. His. Y con apachatech taqui ukanak loran. O ukaman kanst. Uka orotak haosat Diosan oanakapaj, kitinakatech realmente Diosar uintapjan, katokapjan opanakaj. Wali poniu yuspagarapjan, usan templo manjan. Ukamarak hiska oanakas, Diosaroj kochontapjan. Ukanakas haniki gustkant uka tiempo pastora nakaroj uka tiempo iglesia sareri nakaroj uka hach a sacerdotes anas Caifás upanakaros ukat upanakaj sapjan Dios aroj istate kunats uka tanto ojopje amukt ayam sasao maini nakaj Dios aroj reprendipjan y Dios aste sarakino hanit humanakaj qilqatanak liit apkta qilqatarakisa aon salmos libron sa Dios siwa, wawan lakanan lakapatwa, chekpacha koshtabej yupaycha venakaj mistan. Hisa, kun jakosisiña sukaj. Uka tiempo creyente nakaj, iglesia irpirinakat kaltkasin, lakapuntan pekiu Dios aruj yupay chapjatain. Humaj leitam Evangelio de Marcos capítulos 7, versículos 1 kat naira kataro, Dios sarakisa. La kapuntan pikiu yopay chapjist. Chuimana kamasti wale hayankiu. Inama yakiu yopay chapjist. Hakinakan kamachinakap. Diosan kamachipa kaspas ukam. Humanakaj.
wali cuidaptaj tradiciones. Ve, ukahilirinakan tradiciones de ancianos. Ve, taqeo kanak. Pero chuimana kamaj wali hayanki unayatj. En vano me honran, ¿sí o no? Y namayaki umanakaj yupay chapjist. Chak kitinakas chakpach yupay chanja. Dios aksi wakan wawanak. Ve, ukañuñot akat wawanak, hisk wawanak, upanakaw. Taqi chuimam, taqi yausanyam, diosana, chuimapar purkir, kochonak yupay chavinak, kochopjanj. Gloria a Dios. Umajlitam. Mateo 21, versículos 15, ukanjsiwa. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David. Se indignaron. ¿Ve? Se indignaron. Panakaj maíht así pjiwa. Kunat sakanakaj ukam. Arnakaspach. Akawawanakaj. ¿Ve? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dice, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Oh, gloria a Dios. Hupanakaj inamayaki uqachubhan. Inamayaki hupanakaj pastorat kaltkasin. Chuymanakapaj wala hayankan. Pero más bien akawanakaw chikpach chuymatpach Diosaroj taqi iyawsanyam yupay chapjatain ukaw Diosaroj agradanj. Akawanakaw perfectamente Diosar yupay chinyak uk. Chuymatpach Diosar qochubjanj. Munat hila munat kuyaka kun hamakis humaj iglesian tukkaj. Taqi chuymanpit qoshta. Diosan chuymapar agrat kirit humaj yupay chawaita. O akatukoy tumpunakanj. Haniw yupay chawinakaj otjit. Nias mundo kantanak kam. Waili mundo kantanak kanak kamakiyo pokanj iglesia nakaroj. Ukat laodiseaj kalallapi. Ukat kirintinakas huyk kalala. Hiwanchkiri almanakapaj kun hallakiskayas. Pero Diosaj humaroxas tam todavía. Akalwatans markaj mistonjam. Kaukar mistoni mismas. Haniu manakaroj sapksmat iglesia garotjam. Haniu humaj mistjam. Palauraro, Diosan aroparkutam. ¿Ve? Taquehan walinakat huakisji mistjan, kotjatjan Diosan chekpach aronakapar. Ukau realmente, acá radio pachas palasinipx mahumanakaroh. Munata gila kuyaka, entonces Semana Santa taqueo kanakao pasascan, Domingo de Ramos. Y Dios aja después que templot mistan hasin. Haip ojan seguramente. Ukatsti hupaj Jerusalenat. Haya chekan utjan ma marca sutini Bitania. Ukaro hupaj samart ere porjan. Equiparo mantiste. Biblia siwakan. Mateo 21 versículo 17 ukanxiva. Dejándolos se salió fuera de la ciudad a Bitania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Él le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dios maldice vaya. Hisa. Bitania marcan samart asinste. Kiporosti hupaja. Wasita tampiu Jerusalén arjutana. Ukathakinut kasiniste hupaje katatainaw mahach akoka. Ukakokasti igos kokanwa. Higuera. Wale hach akoka. Wale sumayakanakani. Wali sumarramanakani. Y Biblia siwa Señor Jesucristo mankat out hatanwa. Haniu tal vez huparoj kitis
desayuno waqtero tikante tal vez, inasupaq wale alwat mistanchin. Biblia hupaq manqata utjatanu. Waljani usaspa, diosasti manqata utjaespa jati, isa. Hupaq siwa umat parjatato. Manqata utjatato. Gloria a Dios. Manqata utjata kasin wahupaq uka kokaro mantarante. Aka igos Okaman kan pachaw achunak ukaks kichik asi ukampix desayun tawaya ukaks manqt asi. Hupaq maya takti uksat aksata. Uka igera. Laphinaka ramanaka hupaq uñarpay. Ihani utikante ni ma achu. Ni ma achu han utikante. Inamaya uka kokaj alin uka orakin. Inamayaw chohñan. Inamayaw altun. Inamayaw ramana kapas uksar. Oh Dios siwa. Humaj inamayaw orak ukuptaj. Hupas de sanwa hichurut nera kataroj. Hanipun akauhans alimti, hanipuni ni achumti. Ukamau Diosaj runkante maldisi ukakokar. Kun hanus parkeñas. Kun significa kakanakaj. Parlas tan Semana Santo kat Semana Santanta kakanakaj pasaskan. Isa quizás lunes, quizás martes. Después del Domingo de Ramos, Semana Santa ukan loraseskanta kakanakaj. Upaj maldicinua acá. Igos higuera kokaro. Conarros representan acá higuera kokaj. Acá higuera kokas te representas canwa Israel. Hebreo marcaro. Takpacha israelita nakaro representan acá kokaj. Sitej Israel marcar representin. Haniut kante achoch ni mais kakis. Hupanakaj wale hacha aliphan ma kokham. Ramani kanin, yakana kanin. Pero han achun inamayaki. Ukatwa Diosaj maldici, ukatwa Diosaj kal. Hupanakaroj, o más que todo, ukakokaroj waña tukuy. De repente que ukakokaj kal, wanshuaje, hiusuaje sapitpach. Gloria a Dios. Con sainch ukampi Diosaj monanj. Diosaj marca paro huti. Hebreo marcaro juti, Israel marcaro juti, pero Israel marcaste acá kokhamano. Han achuni, sin fruto. Upanakan solamente utjanwa apesiña, envidia siña, hach tucuña, orgullo. Ukanakampe kala pokantatan. Haniponiu suma achokotikante. Acá igos kokaro intatapjano, han achuni, sin fruto. Ukatwa Diosaja, kal. Wanshuyana, hiusuyana. Hisa. Dios ajo kamau, Jerusalén oinjasin, hachawayan. Ukasuma koyan naira nakapat. Diosan hachana kapaj mist. Humajlit am Evangelio de Mateo capítulo 23. Versículos 37. Dios kamsis. Jerusalén marca oinjasaj siwa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisiste, Kun jaukajlekis keñas. Oh Jerusalén, Jerusalén, ukasumak ayanayanakat. Hachaj korom sari. Jerusalén, Jerusalén. Kunapachatej nayah kitanta. Humanakar kitanipsma. Profeta naka. Ukamarake. Nayan koyan glorioso aronak arsori chachanaka. Humanakasti katuntapta. Uka profeta nakaroj kalampik upjapta.
humanakar kitanita kuanakaro humanakaja sutichhap. Oh Jerusalén, nayah kaukakotiu humanakaro, kun jamás ma taika wailpaj chiwichina kapar, chikap mankar, humante, chikapampe, imante, hayu kamau nayah humanakaro, hanhat ein chikanakaham munayat, ukamau humanakaro imant ein munayat, chikanakah mankaro, pero hani humanakah munaptati. Versículos 38 Dios axiwa. Akajay hichak ukatwa humanakaroh antut awayajapos. Versículos 38 axiwa castellanonja. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ma wasara orakar untatao hichak utanakams tiht awayajtaj. Inamayaw urapjatas, inamayaw hachapjatas, inamayaw arnakanipjitatas, haniunayah istapkamati. Kuna laikote hani humach ointektati. Kuna pachatech Diosa humaru visit aptam ukkaj. Kuna pachatech Diosa humanak taipink. Hani humanakaj katukaptas. Hisa. Ukanpi. Israel, Hebreo Mark, uka igos kokarointat, han achun, han monasinyan, Diosaj monium unyihan suma achunak, humahlitam, Gálatas, capítulo 5, versículos 22, kamses ukan, los frutos del Espíritu son amor, caridad, ve, gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gloria a Dios. Ukaj, ma creentin achunakapaj. Hisa, hicha tiempo iglesia, hicha tiempo creentinakaj ma kokampe saceractano. Árbol novia, árbol iglesia del Señor Jesucristo. Isa, pero Dios ajmoni unjaña, achu, suma achunaka, aski achunaka, Gálatas 2, Juanokaj Gálatas 5, 22, con jamatexcitanipsma, Nairir achusti, munasin, Cristor munaña, Hakema Cesar munaña, o karosti, kosesiñan poktataña, Samarañan poktataña, Takempis sumancaña, Takehan walinak pasasas amuchuyma mutuña, llampu chuyma niña, o ukau achunakaj. Pero hebreo marcan, Israel marcan, hanipuni ukakast achunakaj utkant. Eso sí, utjan oñisisiña, hiskachaña, sutichaña, hachach atukuñ orgullo. Ve, ukaskan akakokaj higuera, sin fruto. Solamente hojas, por todo lado, ramas, sin fruto. Ukat Diosaja maldice. Wanshui, Hiusui, Haitanuko. Israel marca. Ukat pi Diosaj, Jebas gentil toqueroj ointanej. Ukat pi Jebas gentil taipit. Diosaj takasej. Ma iglesia, ma novia, ma esposa. Kupar pachit hakiri. Hisa. Gentil markaj. Diosan graciap toqueo takatatan. Humas nayas Diosan graciap toqueo hekatatatan. Diosao velapampe alas estosto. Ukat hupaj akapascua. Hupaja hakanyap churasitaina. Hupaj apanukuwayhan Israel marcar. Israel iglesia roh apanukhanu. Ukat hupaj taktasi. Gentilinak taipit. Ma verdadera iglesia. Uka iglesia plaiku Dios hakanyap churasi. Porque gentil marcaj huchararao tanwa. Gentil marcaj yaka. Hanu intat Diosanakar serviri pagano marca.
Pero Dios ukataipitwa takasi iglesiapa, ukataipit takasisto, jumaro nayaro, gloria a Dios. Dios san gracia paua. Ukatwa kailkatakseja, no es del quien quiere, no es del quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos librón. Haniu kititech halki ukatakit, haniu kititech munki ukatakis, hanukaj Diosata kititech kuyapt chisto. Diosau hiwasar aklisistusto. Hiwasak mako kamsa seraktanu, árbol novia. Chakuka árbol novio kahkun jamasa. Fue el libro no maglitat, capítulo 2. Ukan parl chist. Versículos 24, 23, 24, 25 kauhanakan. Ukako karoj. Posela konakau ayohat sarakisa. Pulgón, revoltón, ¿ve? Taqiuka, pusilak onakaw ayohat ukat kalmankant liakanax, ururi liakanax, ramanax, pankaranax, achunax. Ukape doctrina del romanismo, ¿ve? Espíritu del romanismo. Primera iglesia roja. Primera iglesia más suma kokaro intat suma achun. Con señales y maravillas, suma lit am hechos libro. Ukapi, Diosana, verdadero iglesia pach ma kokam suma achunakan. Hupanakach mayaki phan. Mat antat takenio pachasip phan. Hupanakam munasis. Unido Diosarok servi phan. Haniu aka tiempo nakan ham kal halanokat uksar aksar halanokat kunay man denominación nakar. Kun hayakis kenyas. Kits ukam tuk. Ukapo sila konak. Kao quiere teja. Fue el libro kil katak. ¿Ve? Ukam pis ma promesa uti. Fue el capítulo 2 versículos 25 kan siwa. Los años que comió la oruga, el revoltón y el pulgón, yo os restauraré. Gloria a Dios. Kunapachas Diosaj, wasitat, oka iglesia roh saitapi pachani. Apostolo nakan sarabipat sarabit, apostolo nakan iyaw sabipat iyaw sanyani. Aka tiempon ay, aka tiempon, hichur tiempon, aka tukui tiempon. Diosaj, según Malaquías capítulo 4 versículo 5, kan Diosaj si, nayao kitani ma Elías, ukao humanakaroj, apostolonak au kinakan chimanakaparo, iyao sanyapat iyao sanyan kut ehaphatam. Uka timpung tan wahila kuyak. Hisa, restauración, iglesia, ma kokaruintat, pero Diosaj moni uka kokaha, achun poktatanyap suma achunakan. Kun jamás bautizir Juanaj sanj, achaj uskatao, kokanakan sapipjar, kaukir kokay han suma achunak churchin, ukaj sapit pachao atsutan ukatsti, ninaro nakantayatan. Evangelio de Mateo capítulo 3. ¿Ve? Diosana, creyente, Culiaca, creyente, hila, hupanakaj, mako kam sa sirakiw. Yosan iglesia pach mako kam sa sirakiw. Israel markas mako kam sa sino. Pero uka Israel markaj higuera. Han achuni. Han munasinyani. Han suitanyani. Hupanakaja huiko. Haniu intas kanti osaparo. Ve, haniu tjanti fruto. Ukatwa Diosaj maldice. Pero ichaj Diosaj moniwa aka gentil marca taipit takasit iglesia pach. Mako kamachej. Entonces Diosaj moniwa unjan suma achunak. Kunakast achunakas sumaj achusk tajila. Creyente masi, kuliaka. Pastor, diácono, kun jamás kita sumaj. Diosaj moniwa unjan suma achunaka. Gálatas capítulo 5 versículo 22 ukarjama. ¿Ve? Ukasuma achunaka. Nairakat Diosar munaña. Pairi kukas hakima Cesar munaña. Ukarosti. Sumancaña. Kusisiña. Samaraña. Llampu chuimaniña.
amuchuy mamutuña. Gloria a Dios. Ukacho nakao. Dios ajmoni unjaña. Entonces, Semana Santa, uka orona kanj, taqueo kanakao lorasina. Y ukapa espaquio hichaj acá pairi Dios anjo tabib timponj. Porque Dios ajichaj pairi cotiu jutani. Jupa jutanio también ri pjama. León de la tribu de Judá, contej Apocalipsis librón qilqatak ukamaro. Hisa. Jupa hichaj jutaniwa. Marcap recogisiri. Noviapa, iglesiapa, vilapampe alata, vilapampe jarecata, comachata, wawaneka prikuhta siri hutjani. Kitina katej suma achuni. Ma kokhama. Wale suma achunakani. Oka krientina krikuhta siri hutani. Kun hamastas humaj hila kuyaka. Humaj achuskati. Humaj suma achunak achuskati. Y ya os llamaj utjaskiti. Dios armonañak kwa utkiti. Ya kipaj parece que haniu utkiti. Ukatwa iglesia tukuaji llapji. Contejis que Apocalipsis Lebrón capítulo 3 versículos 14. Ukatnaira kataroj. La Odisea. Huico. Alala. Pobre. Miserable. ¿Ve? Y chorok kamao creyente tuk. Han. Ma achun. Aka higuera kokham. Han achun. Si te han achchinech kunas diosaj loran kokambeja. Diosaj ukarat pachao. Hiusuyana. O hanukaj paspat human pihila kuyaka. Si te humaj. Jesucriston Iglesia Paz, Diosan Vilapamp alatas taj. Humaj. Completamente. Karpjatata ñamau. Chojñasca ñamau. Achunakas, achuña maraquiu. Con ham maneran. Diosar servit, taqichu imam ukapach. Kamsis qilqatajal, libro de Salmos. Capítulo 1, acá piutuk tajañani. Sasausi akan Salmo capítulo 1. Ukan jasiba, castellanonja. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y será. ¿Cómo será este creyente? Acá dice, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas vivas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Gloria a Dios. ¿Ve? Con jacosis queñas. Cosisiñaniu, caukiri creyente chachatej, caukiri creyente warmitej, caukiri creyente waina tabacotej, cosisiñaniu, kitetejan, hucharar hakinak, consigo na caps istik, consigo na capar jamás sarnak, cosisiñaniu, kitetejan, hucharar nakan, konuña nakapan skonk, uka fiesta nakapan, ukahan wale loreña nakapan, kosisiñaniu, uka creyente nakaj, kitinakatej, yosan arupat lopisk, Santa Biblia isk, orask, kunapayatej iglesian ot cultos, o ukanakatan faltasis, upaj, sarantask, diosar servis, diosan lipan achit, oros aromas, Huparoj kusisiu, Diosan utapancañ, ochuñ, orañ, Diosan arunacaplit asin, gloria a Dios. Kusisiñani uka crintinacaj, uka cast crintinacasti, ma halso umahakan, airun tat kokar uintataponiniu.
Hisa. Tiempo para suma pangkaranax pangkartan. Tiempo para suma achunax achun. Yakana kapas haniponi wilir kanit. Gloria a Dios, gloria a Dios. Kun jamás kita sumaha. Oh monat hila monat kuliak. Semana Santa. Kun slorasin. Dios takeo kanak loraskan. Templo komachan. Ukamaraki milagro nak loran. Ukamaraki hupach. Kaukir ko katehan sumachkan. Ukar wanshuyan maldecin. Ukaj representan Israel marcar. Ukao lorasiskan primera avenida pan. Semana Santan. Hisa. Viernes Santo. Bueno, joterina ukanak paltañani. Viernes Santo. Ve. Joparoj katuntap ukatsti hasta cruzar crucificap. Sábado, kaukan cansa. Domingo jopajak tawaje. Taki ukanakao lorase Semana Santan. Ukamasti monat hila monat kuliaka. Jotir programan wahukampe paltasis cañani. Semana Santa ukatoket. Kuns lorasin ukanj. Kunas pasana. Jesucristo sacrificio loktasiskan take hucharara. Hakinakaj kispiataña pataki, komachataña patak vilapampe asiptirinakaj. Ukamasti monat hila monat kuliaka, Dios ay bendispan, akakamao paltani wayapsma, humanakan hilatama hermano Lino, Dios ampike sasaw sani wayapsma, akaro nakasti, sapachuy manakarpurpan. Kunakast pokatan sa, achusk tanti, haniki chachaktana, uka igos kokar uintata, o uka hachanya aspawa. Dios ay bendispan. Kutir program kama. Ma kochompe tuktawa kanyani. Dios ampik. Alah pacha ko yan markapana. Tatito Jesucristo. Suyas kiwa wilapampi hariktato wanakapar. Jesus, kaya pacan kakesinya, yakisinya sutkan iki, cuy markating piring nakas, kaya pacan kakesinya, yakisinya sutkan iki, kaya pacan kauka posisinya sapuniwa sindia kisinya spawa dati Tuhan tayangkannya despiakan nakapaham niau dati tumpir pakai kaya pacan takesinya yakisinya sutkan iki kaya pacan akauka posisinya sapuniwa sinti yakisinya spawa tatito hat sayang kanya Kespiatan nakapahan niyaw tatito hampihap kaya pa dyan akasinyas yakisinyas utkaniki kusisinyas sa puminyan niyo Jauh kusisihan, tapi kusisinya hampir, tapi toh hampir pamarah, tapi winyai pacak kaki, kaya pacan takesinya, yakisinya sutkan diri. Kaya pacan hakauka
Jesucristo tatitusti, según Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik hujloraphamti.